thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule October ni som pasari sang ni som ni panga ania tunchuma po hian khovel chanchin thar lang sar zualte kan ngai thau le do nani US President Donald Trump chuan Nimin Khan Oval Office press conference akawa thu thar thedar tu te hena India Prime Minister Modi nen telephone manga anin biak thule PM Narendra Modi chuan India in Russia hena tanga tuel thei alei chu ti top lei to lo rem ati thua soi Ministry of External Affairs chuan President Trump thu soi chungchang hi ron chang ji ngal zatin aron nial ngala US President and Prime Minister Modi telephone a bia in Russian oil lei chungchanga in biania ain soi hi anin beloti thu chu anron nei ngalani Ministry of External Affairs thu puang tu jai sualin nimin tlaya thu chu asiama chuan Prime Minister Modi le President Trump te panhi hi telephone mangin anin bia MT chungchanga chuan ramsoi tu panhi te hi Nimin Khan anin biak om reng hi siat aniloti tong kam hoi hom tak mangin a soyani External Affairs Ministry in thu chuain a soidan chuan India ramin energy amu na har hi boruak chok dang lam thei din huna ding ma se India rami puita du dan oil mang tu te tlin tok hi India ngai le da poimo ber ani ti Ministry of External Affairs ayo thu puang tu jaisual chuan a soi Oval Office press conference US President Donald Trump hian cheng taka a soi chu Prime Minister Narendra Modi hian India in Russian oil alei thin ti top atiam thu a soi hiani India ramin oil alei dan hian min tilom lo hle voina ani Modi hian min tiam chu Russia hena tanga oil an lei hi an lei to lawang ti ani chu thil top lian takani ati ani India ramin Russian oil alei hi kumino gas thla tang khan boruak lian tak aron neya achan po India ramin Russian oil alei wanga tarif za somni panga India bungrolak lu wanga anlak thar ania amalama mi nen za somnga tarif anitani India ram laka US in tarif rate ti san chungchang hi PM Modi chuan changin ram chung kun na thok tu te ma khuwa ti se thei tu ani don chuan engthil nen ma kan thleng lowang ramin aman tam tak pe ka tu ani point kan tol lowang ati ani President Donald Trump hian dot a soi nge niang Ministry of External Affairs lam hian thudik an soi lo zo kang ti te dot soya input on na hian eng boruak thar nge ron thleng don Donald Trump hian India ram laka tarif rate ati sang le mayang MT hi ilo thlir zelangu Afghanistan le Pakistan chuan an sipai teram riana staka in ka hnuwa nilai ni zan khan dar kar somni le paria chungatan in ka hayan puanga ram ria in ka na thlenga hian civil mi eng mazat an thiani in ka hai hi Pakistan huna nilai ni zan daru ka tang khan man tan ania ram pani te hian in ka hai puan ngen tua anin pu tonani in ka hai puan chung hian in rem na zonga in biak na nei antum tian soibok Afghanistan ro re lai Taliban sarkar chuan in rem nan siam chu Pakistan in abo chia ani lo chuan thataka turin asipai te acha Pakistan lampoin in rem na hi bo chelo turin Afghanistan an vau khan bokani in ka hai puang ma se ram ria in kalpo na mun poi mo tero khar chun zom ani thung ram pani te hi kar khat don ram ria in peito in rem na an siam ma ni lai ni po khan Afghan Taliban fighter te chuan border post pani an ka pani Pakistan sipai ten lo beile tin Taliban fighter somni an kap hlum nin an soi ram ria in beina thlenga wang hian an ram civil mi sompanga baka fighter pathum an thi ni in Taliban chuan an soya civil mi hliam za chuang anom bok ti atarlang Pakistan lam hian civil mi thizat a soi lang lova sipai somni le pathum an thi thuero alo soi to bokani South Korea sarkar chuan Cambodia mun le khawpui then khata an ram mi le sa te zina khapa Foreign Ministry chuan hemi chungchang a hian Nimin Khan thu chu asiama Kampot province Bokor Mountain area baka Bavet city le Poipet city te chu South Korea mi te tana tlo khap ani ti atarlang heng an hun soi tlo luemo om luemo chu poisa choi tir ani don ti soin zintum te po thul turin ati ani khapna ti chu ani ma hian sarkar chuan Cambodia rama inbum na kalpui na huna South Korea mi sang khat vel an thong mek nia siat ani thule heng huna tang hian South Korea mi an bitum thin thua soi National Security Advisor Wi Sung Lak chuan
Cambodia scam industry aram sang mi nuai ni vel an thong mek nia hriatani heng mi te hi khovel hun sang South Korea po huamin mi bum turan chong thinani ati South Korea mi scam operation kalpuina tel mi somrule pathum chu Cambodia thunei tu ten an man to anrama swai ho tu ma an lak mek thua soibok swai ho ani nuwa thu boi siam sak ani don ti tarlang heti lai hian scam industry a hian mani du thua thok anom lain bum chua thok lui tireng mo sa tanom bokti South Korea Foreign Ministry chuan a soi mi bum chin te hian August thla khan South Korea mi college zirlai pakhat chu ruwin an thatani kumin January August chung khan bum chua le na tholi tir nia hriat an chin hriat lo hi mi zathum som thum anom heng mi te zon chua le college zirlai thana in nam noite dap chuak turin Cambodia thunei tu te po thopui an tumti presidential office chuan a soi nilai ni khan vice foreign minister kai shoi South Korean team chuan Cambodia hi an pan to ani Cambodia rama hian na thazok pek tiamin South Korea mi tam tak bum lu an ni thu South Korea chuan a soi rights group Amnesty International point Cambodia rama scam operation a hluar hle ti soin in bum na kalpuina ta na man hun som nga pathum vel awmani alo ti ani Hamas in Israel ne na in rem na an siam noya an mi man thito te ruang an hlan zinga pakhat chu an mi man zinga mi ani lo ti Israel chuan a soi ruang hi Hamas ne na thon kir le an tum thotan ni khan Hamas sian ruang pali hlanin thole ni a ruang dang pali le ni lai ni khan ruang pani chu Israel ne na an hlan ani mase ruang an hlan hunung pani zinga pakhat chu forensic manga en dikani hnuwa Hamas in an mi man zinga mi ani lo ni in Israel chuan a soi tu ruang nge tiero a soi lang lo thung Israel hian anram zel sang atang Palestinian mi sang ni don chu thotan ni khan a chua ve to boka heiba ka Palestinian mi ruang som kwa po alan to adang po hlan bel ala tumani Gaza forensic team chuan ruang anen dik zinga eng marsa chuan putan tuar na sa leti a hriat ni in a tarlang US President Donald Trump ruam manna siamanga Gaza stripa in ka haipuan na inrem na siama Hamas mission nungdama omle thito po an ruang pekir vek tura ti ania Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ruang hi hlan kim vek an ni lo chuan an pom don lo ti soin Hamas chu inrem na thuthlung ti lo tling turin a phu tani Donald Trump point Hamas in inrem na asiam te an ti lo tling lo ani chuan Israel in Gaza strip a be chun jom le thei reng ani ti soin trong kam ka nei vele Israel chuan do na a chun jom le mai don ani ati ani Hamas arm wing chuan inrem na thuthlung chu zom nge an tum ti an soya ruang po an mu thei chin chu an hlan ti an soi heti lai hian indona wangin Gaza mun tam tak ti chi atania ruang mu kim vekero har sa don le ni in Hamas le Red Cross chuan an soi ruang thlen khat chu Israel sipai tin an thunun bial huam chunga ahom ni an soi bok Hamas in Israel ne na ruang diklo an hlan voi khat na anilowa in ka hayan puan ma sa jo ka po khan October ni sari sang ni som ni le patuma Israel an beituma an man zingami Siri bibas le afapa te pani ruang nia soya ahlan chu enfi ani nuwa bibas ruang aya Palestinian meiche pakhat ruang zok ani ti hriat chu ani atu ka bibas ruang diktak zok hi an hlan le ani Israel Military Affairs Minister Israel kat chuan X platforma Gaza strip be thalle ala bauzi zel US President Donald Trump point Hamas ten US ruam man siam an zom lomani chuan Israel sipai ti chu Gaza stripa le tir le mai tur zongin vauna thu a chu abok Trump chuan a soi rualin Israel chu Gaza a chian a thlen turin a chet ngal tur thu a soi lang bok Britain point Northern Ireland model a mangin Hamas te Ralthuam da thatpuya ain huamna alo tilang ve bokani heti lai hian European Union point Gaza tundin le na tur le in real ball zel dan tur zona te mun lian tak chan alo tum ve mek bok Hamas howin an man Israel mitang chung te chuan Hamas te chu mitang thi to te ruang hlan le tur ti khotlai a puin Israel sarkar ne na ceasefire deal ti top turin an nge nani nizan lama khan Israel army in Hamas ten Israel mitang thi to ruang panni an hlan bel le thua atar langa Hamas te hian heng ruang panni te hi Gaza City le Red Cross kuta an hlan ani United States chuan President Trump
point som plan zulzuya Gaza International Force da dan turwa manna asiam chanta hemia hian US chuan United Arab Emirates Egypt Qatar le Azerbaijan ramte chu mission lama in ta lut ve turin abemek bokani US CENTCOM chief Brad Cooper chuan Hamas te chu khomuang lova an Ralthuam te tungtur le President Trump point som ni plan zoma bo zui turin ashil nilai ni thleng khan Israel in October ni soma tanga man tran ani nuwa ceasefire agreement bo chian na somthum le parkulai anei le to thu Gaza Center for Human Rights chuan atar langa hemia hian Palestine mi pasiri lai an thi ni in hliam tuar ingmazat anom nual bokani tin heng bo chian na te hi Gaza strip chakle marlama bo ruak lama tangle lai pui manga be na la siam le te an ni nimin po khan Israel army chuan drone mangin dir albala chaklama bom te thlakin hliam tuar anom pha nualani nimin khan Israel army in Gaza Palestine mi pathumaya tlem lo an thale thu Al Jazeera chuan atar lang bok Israel Hamas te inkara indor na palai te chuan US chu Israel mitang ruang te dakir tura nora thila phut te tinhiam turin an ngena palai te hian Israel in mitang ruang te dakir tura phut na siam te kalsanin indor na ma chon le turlama zo kal turin US Israel an nor tirani Israel eroin mitang te ruang an la kirvek malo chuan indor na dang le Gaza rel bol na tur chungchanga in biak na zona atel lo tur thu atar lang tlat thungani Hamas military wing Qassam brigades chuan ceasefire agreement anjom zel thu tar langin an guta Israel mitang na dam zong zong te an hlan let vek thu le mitang thi to te ruang po an lak chhuat thei angang an hlan let to thu an tar langa Hamas te hian thil chingfel thuai turin an theyangin harsa chungchungin mitang ruang te la chuak turin an la be mek thu an tar lang bok Walbeng chon Gaza tundin lena na chu ka rei lo te nuwa atan thei thu tar langin in buat saina po kalpui me ka ni thu atar lang bok Walbeng hian housing water system le van tlang hun poimo te sak that ma sak phot atumani nimin khan Yemen Armed Force chuan Chief of Staff Mohammed Al Ghamari sun na hun amanga June tha khan Israel chuan Al Ghamari hi an tha thu alo puang sar to thung bokani B2 split steel bomber thruk shalruk thu kumin June tha Operation Midnight Hammer tia US in Iran nuclear Ralthuam siam na chu Bastar bunker bomb shol zetin a bom chiam kha kan la shave kang kha bom lian tru tak phura thak tu US steel bomber thlona B2 split thruk poimo shal ani thu kan soido nani aming chu nosir serial chi gowadia ni in Mumbai India kumsang khazakwa somli le palia pianga anaw panlai atangin mi bright chungchuang tak ni in kumsom panga vel ani chuan PhD degree nei tlukjetin athiamin thil a hreto ani kumsang khazakwa somruk le pathuma US lama thlona lam engineering zir turin aliam thavea mitam takti danangin azirna azo hnuwa US a hna thokin omzui kumsang khazakwa somruk le pakwa US khwale tui ani chobok akum le loka chuan thlona siam tu company lian khati laya Northrop Corporation tuna Northrop Grumman lonita hian athok tanani US in B2 split steel bomber thlona an siam na project kha akod nema blueberry milkshake anti he project a hian gowadia hi thiam ema wangin chief designer ani phahial Northrop Grumman hian B2 siam na contract hi kumsang khazakwa somria le pakhata muin subcontractor Boeing Radion khati lai khan Huggies aircraft ti alani General Electric Vought aircraft le adang tenen thokowin B2 bomber kha an buai puyani gowadia kha he thlona ti thlok tu force siam chuak tu ber design tu ber ani B2 split kha melma te infrared sensor emo heat seeking machine aman theilo nan infrared signature suppression system le technology sang manga thuamani infrared hi radiation lawom lo chi chikhat ni in alan chuadan ber chu lumna angin ani thileng kim deuh tho hian infrared hi an pechuak machine ta taksa tangpon he radiation hi chuak bok
COVID-19 silen laya kan taksa sadzong te nana kan man chin taksa dikmi lova kan taksa bula da kan taksa temperature sia theina khol khan kan taksa tanga infrared radiation lo chuak chu alo se theani infrared radiation ni phung sia thiam na hi Ralthuam siam nan an mang na sa hle entirnan hi seeking missile chuan melma te thlona drone infrared radiation apek chua chu manin aum zui ngat mai ani gowadia design awang hian b2 hi melma te ir sensor mai ni lo an radar tan po man harsat pha ta ni ama ngei pon b2 design a geometry hi akakut chuak ani atingam ngat ain rol thu hle tia chiang summa mo na le ngai dan inang lo wangin kumsang khazakwa somrial le paruk alo nia gowadia chuan vandui thak takin thisen nan na chikhat aveita thlat mai alo theilawin atui chil anha chu a chol san alo ngai ta ahnua USA New Mexico State a defense lam kai noi company adina US sarkar nen contract nein Ralthuam le defense lam kai noi thildang kumsom chungvel aboi puizui US sarkar point gowadia churing tokin US sipai le defense thruk te po adu duin aenin amuthayani kumsang khazakwa sumko le pasaria US sarkar nen contract chungchanga anin tithiam lo tatlat maile gowadia le US sarkar chuan an tho dun na anti top ta dai mai US sarkar hian a phasan a ngain gowadia hian alan na hle mai Hawaii state a mawi thlerkara dollar maktadoi thum point pangaman in ro puitak da khamin loan ala thlatin dollar sing khale sangai na rule box si arul thailo chuan a in chu beng lamin an chu sangmai don tila hailo aril ru a ha kher mai a thiam le tuizong na a tho theitak si lawa chuan a hlau ru ka ngein sumhar sanna namen lovin atak buak zui veta kongdanga sumlak lu tum buai lovin a thiam na mangeya asumhar sana chu sut kian atum tata ti chuan email address minglema ketcha monkey ti tele fly monkey king ti te mangin China sarkar thunei tu tenen anin bepop chhota kumsang ni pathum sang ni pali chung khan China voiruk vel azinin senjen le chengdu te po atlo zinga hian tel poisa mo na wangle US sarkar laka aril ru na tema wang chuan poisa lo tumin Chinese so mesala steel exhaust nozzle designer athiamna abatho du ta hial mai ani chu exhaust nozzle hi meshal monglama omni in meshal tanga gas salutuk lo chuak chu force a lo chantir tu ani meshal thlo theina chan bul pui ani helai pat bor hi melma te radar le ir sensor 10 anman theilo turin Chinese ho chu ava design sakani chu heiba ka hian b2 sprit bomberin aman thiam na thuruk US in ramdang te siat ve alau chu Chinese so alo wazir tir bokani China mai ba ka Germany Israel le Switzerland a mi mal tu temo tetan en thatu alo ni reng ti riat chuani heng ho ne na hian US defense thuruk poimo tam tak alo salman ani ti FBI in an fin fi ani gowadia hian Australian Defense Company Entech Australia apo shareholder le co director ni na alo nei bok ti siat ani le zelbok China le Germany Israel le Switzerland a mimal tu emo apuya wanga asum hlote chu Swiss bank account na alo deposit thin ti siat chu ani bok Chinese so apui mana hian dollar nuai khale sing khat vel bor adonga siat ania asum har sana zual pui po ati ziom man viau Federal Bureau of Investigation FBI te chuan kumsang ni palia tangin an ring hlel chana uluk takin an chui ta ni bungrua engengemo voi tam tak in thon te poisa tam tham tak transfer fo wang te chuan FBI in an ring hlela October ni som pathum sang ni le panga gowadia in ro pui mawi thlerkar Hawaii ami chu FBI agent som panga jet te chuan an dap thut mai le document thanem tak an muwa blueprint te pen drive te Chinese so nen email anin thonna zong tele thil dang neu fin fiana an mu chuak ta treu maya FBI ten document le thil dang an man te hi avain kezi zani somruk chuanga rit ani hem mai fin fiana atame ma wangin October ni somni pani sang ni panga chuan ain puang zui ta ni China Michelle siamna konga alo chan pui le
US military thruk Chinese so alo vasil chu US phatsan na ani thu te chu apom veta October ni somni panga sang ni le panga anman tange nge ani kum sang ni soma thu nei tu te chuan B2 design dan thruk te Chinese so alo vasil wang le Michelle te avasiam puya wang chuan kum som thum pahni chung lungin tang turin an semta Florence danin Colorado state da ani kumina ariselna athallo chhozela wangin zel tang mekdam lo te da na Springfield Missouri state Medical Center for Federal Prisoner Ason ani zuitani China in B2 technology manga siam chua ani angim le China rama Xinjiang Uyghur Autonomous Region Malantes facility a kumin mei tha khan B2 bomber thlonang tak mai chu satellite thlak manga mu ani gowa dia thiam na manga siam ni in mitam takin an ring za fin fiana ero silo US Defense Ministry chuan he Chinese thlona hi kumsang ni somthum vela bak ataka man turin an pe man arinom lo thu an soi ve bok expert then khat chuan Chinese ho high altitude long endurance steel drone project kaltanga siam chu mai thei thu an soi ani China hian H20 program kalpui ti kumsang ni som paruga hriatani satellite thalaka an mu po hi B2 Spirit an pui dewa siam H20 an thei mai ngem ti zona au mek he thlona design hi B2 nen ai nan ema wangin gowadia wang ani pakhat thei mai ngem ti ngai tu lo thei ani lo US in B2 Spirit le B21 radar asiam chanlet na ninge ya ngai ani China le US in era le in Elzia country Chinese so hian gowadia thiam na sang tak lo chor hian an Ralthuam te US Ralthuam laka him thei turin an lo duang nual thei mai ngem ti thlengin expert tam tak chuan an lo ngai tu man thil lo ani san lo ve US thil siam anga piang nei ve tum le du China hian US technology tam tak hi chu alo thiam ve ngei chuan arinom azat le engang chia thu kin nge tiero hriat har sa le gowadia fapa Aston gowadia chuan apa chuan US phatsan zongin engma ati arin lo thu le thu nei tu te pon an thutluk na ti dang lama apa chu in lama inen kol tura ho an phal sak arin thua soi ko ta appeal te po a thelu to thelu le zel po alatum ma se gowadia thil ti hi a case asane ma wangin damlo ma se zel le dam do in nikop bang ala zu zel ri arinom zok mani godia hi phatsan tu tenom hanti mai ol takani rwalin adin mun ngai tu apui khan alaina tum hle ani kansuma mona wang hian dan phallo kan ti pha fo ani hi China Iran emo North Korea Ralthuam thruk lo hral ru ni ta se zel tang turpo omlowati hlum ani nge yang Indian Brahmos aya thlok chak tur Vani Michelle boipui Pakistan in US Michelle leidon British India hun lai October ni riat sang khajakwa somthum le pania khan India rama Royal Indian Air Force din ania kumin hi kumsom ko le pathum na chiani heni hi Indian Air Force de ya man zuania kumsang khajakwa somnga Royal ti chu pain Indian Air Force alo piang April ni khasang khajakwa somnga le palia khan Indian zinga IAF ho tu ber khatilaya commander in chief an ti chu Air Marshal Subroto Mukherjee khani anathoro pui tak taka wangin Subroto hi father of Indian Air Force te inan ko hial kumsang khajakwa somnga le panga IAF ho tulu ber chu Chief of the Air Staff tia thak ni in tuna Indian CAS chu Air Chief Marshal Amarpreet Singh ani nikum September atangin he na hi thoktana kumthum cha mani tunlai khovel boruak lira anin do to na hian India boruak le van sang veng tu IAF te poimo na hi sang tial inarinom ri aya thlok chak jok mach khat aya chaka thlok thei hi supersonic antia relate nga aya chaka thlok thei hi hypersonic anti thung Indian hypersonic missile thar tur hi a technical minga hypersonic light vehicle anti relate nga atanga ruk vela chakena thlok theiang he missile hi meter kwa vela sei ni in meter ni point panga vela hla yani country atangin Brahmos missile hi supersonic cruise missile ania match thum bor vela chakena thlok thei Vani hi Brahmos saina thlok chak jok fe don ani chu kumsang ni somni pakwa somthum vela man theya pe fel turin kumin kum top lama hian flight test nei tum anita
vani missile hian puak thei kg thuma tanga zanga vela phur thei don su-30 mki le amca ate paitir mai baka submarine atang puak ka chua thei tura duan tumani missile an test an ka pu adur ma hian test neu an nei ma sa fe thin ti senonila chung zinga pakhat chu flight test hi ni in puak thei phur lovin an kap chuakanga achunga aspi le thil sang hriat theina sensor an da don ani borua ka lung vom tawakila kan vom na tha awangin athlok ngil masa zetanga chu tha chu azo nuwa chuan leihip na wangin leya atlang akal kong kan chui chuan akwala ni ti kan thei kan lung vomina akong zo hi ballistic patch anti kan lung vom anga thlok chi missile hi ballistic missile chu ani leihip na wangin leilama tla in target azuk reng thin heteng missile hian rocket engine amang tlang puya an ka chua tira nam thlok tu tha amomo tamsia rangzeta athlo chua theinan a rocket engine puitu tur booster apai tel bok thin egni vi north korea siam hwasong 11d le russia siam rs-2h sarmat te chu en tirna hanni leihip na ring lova thlonang dewa engine neya thlok chi missile hi cruise missile anti ve thung a engine atan rocket engine nilo ramjet turbojet emo scramjet te anmang thin tlang phena te thlo tir the ania melma tan loka pu har thin niam te athlok fo athlo line thlo koi tir the ni in target thak thei brahmos us siam tomahawk le russia siam caliber te chu en tirna anni vani hgv hian ballistic missile in aman rocket booster le scramjet engine amang kom don tani le atanga thlok chho turin a booster changna tha chu amangang chumi nuwa wansanga booster chu atlasang nalang chumi nuwa boruang ne na inang lo wangin wani chu thlok toang ballistic missile hi booster atlak san nuwa leihip na ringin leilam apan thim dwani ero a booster atlak san dai nuwa leihip na ringot ring lovin boruang nek na inang lo mang tangkai na thlok don ani helai bori soife chiam turaum wani hi angir kherlo poina thlok kwal theyang hewang hian melma te air defense system tan man harsadon bi kani satellite nin thlunjom ni bokin an target hi thelbera po metal som aya hla chuna thello tura be se ani kem sang khata tanga kem sanga vela ka phak rin ania flight test an nei nuwa aka thui zong hi chiang le zualo me tui pui le boru ka tanga ka theile nuclear Ralthuam po phur thei tura duan me kani he missile component za somriat vel hi India ku chuak vek ni tura malak me kani defense analyze tam tak chuan wani hi ruam hanang taka siam chu ani chuan athlo kwal zek thei dona wangin Israel in ngana Iron Dome le US chuan vor tha te tan po man har satak tur nin an soi wani hian athlo dan bi ka chuan Chinese missile DF-17 te po ail phatura rinani lotling taka an siam chuak thei tak takani chuan mason na ro pui tak ani nge yang le AMCA le Su-57E fighter jet an siam hian engine man tur sa in airframe design ani tlang pui thin ma se AMCA ero airframe an design masathung ADA heutupa Dr. Jitendra Jadhav chuan AMCA airframe hi US siam GEF 414 engine mang thei tura lo design ni to ma se safran engine siam thar tur mang turin tlem te ba ka ti danglam angai lo thule buaina awm lo tur thuwa soi safran le GTR te chu thok dunin AMCA engine hi an siam don ani AMCA buai pui hian sarkar company ba ka private company tam tak an thokho mek India chuan AMCA mason dan chu a thian thazwal ram te hena hril hriat zela tum ta bok khoiram tenge tiero puan ani lo India hi nakina AMCA hi sal chuwa thei adua India thian tha te chuan AMCA ni phung le amason dan te lo she ve se ruwa man na te lo siam lok se an lei du don le don lo te lo ngai tu lok se ti wang ani ber ADL am chuan tu hnaya khan AMCA landing gear am han tur tayar thachi supply turin tender a chuata bok AMCA landing gear tayar te hian ton somni panga an dol thei anga ya hun rual rem lo dewa po boilo tur tayar tlo le thabik anga ya ni heti lai hian Indian Air Force ho tu pakhat chuan TEDBF program in Indian Navy te chu AMCA lam on jok turin alo fui ve mek aircraft carrier a tum thei AMCA siam ni se TEDBF program in sian suat lem jok baka achang kang jok don box si atiani hetiang hian Indian Navy le IAF-10 MiG-29 an nei Navy ho man chu MiG-29 ni in
IAF ho man chu MiG-29 UPG tiani Ralthuam inang hetia Armed Force panhin an mang hi Indo tak palin atangkai thin MMT history akan manual to thoho na ati tha in chedran ati ol sambi kani IAF ho tu pakhat hian Navy le IAF te chuan fighter jet dang tilovin AMCA mang ta vekse atiani hetiang hian US ponan an tiani Entirnan F-35 fighter jet hi Air Force Navy le Marines ten an mang an Air Force man chu F-35A ni in Marine Corps ten F-35B an manga F-35C hi US Navy ten an mang AMCA baka Su-57 i siam chuak turin Maharashtra state na sik chu chiang ta viau mai ro kholna khirtak omte ani lo chuan India le Russia hian Su-57 i hi India ram nge ya an siam arinom ta hle in thada man lo India IAF chuan European company MBDA siam meteor missile chu Su-30 MKI ya le fighter danga te pai tir dan angai tu mek MBDA lampo hian India in ama ku chuangi radar ne na bua Russia lama data thon lo chuan an rem ti don ti report ani meteor hian kem za chuanga ka pha soyani source then khat chuan kem zani somnga aya thui aka pha nin an report bok Indian Navy le BrahMos Aerospace te ponin biak na khawpui mekin submarine atanga ka chuwa thei BrahMos duan an ril ruk mek India hian project 75 India khawpui mekin diesel le electric current mang kopchi submarine paruk nei belatum mek henga hian BrahMos extended range ka chuwa thei na tur vertical launch system bun tumani mek Bay of Bengal BrahMos kap thui chi kem chariat bor ka pha hi kumina an test to ani kha Indian Navy te hian BrahMos ER hi zani nei an tum meka India sarkar point phalna apeto DRDO chuan laser mang Ralthuam kem somni vel ka pha drone ka chiana turbik a boi pui tan mek he high power laser hian power kilowatt zathum vel ape chuak theyang project 77 noya India hian nuclear thachakna mang submarine som pani vel kumsang ni somnga ni mana tum mek bok he submarine hian missile sang somli tanga somnga vel apai tura be se ni in BrahMos ER po khi soirik me kani he submarine pakhathi ton sang sari tanga sing khat vela ritani mel athom zoi taka wang le a technology sang kang awangin melma ti tan loman harsal he tura ngai ani hlatak atanga melma kap thei tura ti ni in kumsang ni somthum le paruk vela ama saber pe man tumani heng submarine component za sum kwa vel hi chu India ku chuak man tumani China chuan wani ang chi missile DF-ZF chu kumsang ni som pakwa vela anei le dai towa missile hi Indo-Pacific vela ada ferafur mai Pakistan chuan DF-ZF hi nei ve chak le China ne na technology transfer kal tlang siam dun emo le emo tumin China dormek ni in Defense Security Asia chuan atarlang heba ka hian Pakistan chuan Chinese 5th generation steel fighter J-35A te inen thakna thlona KJ 500 tele Air Defense System HQ9 aya changkang zok HQ19 te nei tumin ma alamek bok thamasa khan Pakistan President Asif Ali Zardari chuan afa te panhinen China an tloa Chinese fighter jet siam tu company lian jet mai Avik factory te an tlo J-10 fighter jet po hi Aviation Industry Corporation of India noya CSC te siamani Avik le Pakistan hi thokdunin JF-17 Thunder an siam dun bok Zardari hi ram dang shoi tu zinga Avik factory fangkwal masaberani tunhaya US Department of War chuan AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile late hei tu ram thlan bik somthum le panga tar langa maklo takin Pakistan atelve missile siam chuan ha hi takson Arizona state a mun pui nei Ralthuam chuan an thokang he project hoya hian missile chini AIM-120C 8 le AIM-120D3 siam aniang Pakistan hian C8 variant hi aleidon ni in tarlenani economy ti tlak nei lolo le IMF ne na sumpu tlut chung hian engtin tak aman peang mo an boss Donald Trump hian special discount thami apedon tepo anima anale